Ni na udhochengi musesa twende tumini kilungu kila chati ya la chakeli dhini wa kilungu kito cha Usili uthanyani wa umuthi no tondu wakili ena tuelese ilua miao ya uandikani be miao ingi wakili iwetete ilua kuandikwa kwa athukumi tuna discuss kana tuna lesondu katiba ka sietie lakini katiba hiyo sikatona ngaila tuita guiding framework yu katiba ka mina kwa lesondu fulani bunge nayo yandaike kalambi ikatunga sheria ikatuna ngamu yao nikana with the mondola me katika katiba ni maelewana saa na ika kila tuita operationalization ya mondola katiba ka sietie kwa hiyo trauma article 41 ila tuituna nena nia huluwayo with the availa to employment act ya ila yeleti employment relationship yonde akisia mondula wandikitwe hailita kwebwendi ni walita kuthi leave atona kuvutwa ata ethani ni babika bandu whether awe mwene ndaende yana wiyosu kana we mwena kama we mwene kutia wia you employment act ni the yeleti mutalatalo suo and then amondo suo and then mundu tona kweka na tuisisia bengi tawa Labor Institutions Act. Pe idara tofauti sia serikali siku deal na maondo ma labor. Pe labor inspectors, pe commissioner of labor, pe labor officers, ala onde katika labor department. Asuo onde we are na undu mundu tona vikabo. Onala meka conciliation mailetwe katika isutu kometa Labor Institutions Act. Pengi still niwezi ti lazima maondo hao ndema kadhinesa mwe ni wele asia still usiaitie yo pakadhipa kapito kana ukethia maondo ala maileta kweke kama ina ekeka ando ala maume ama twana kukwata usaidizi hata na yubu ni po wana ando maithi kwa employment and labor relations court ambayo still no imwe katika ila institutions yaleta kutethesia maondo ma labor nikana with either kwa ngelekano ne maondo na andiketwe na we timu yani etha ni ukia vutwa na ewe atemu yani kana eona we wea wake undu mundulo umwandikito kumashughulikia ndio umashughulikia nesa ena akisu ya kukulia mwana katika hizo tukata employment and labor relations court ni kana imwe education na education still usikate to na ende yukumavu ni wese no court ya kawaida ya mina ku education ndikananga na otuyo wayo pe mabina mawithia ula uandikanite nuko kilo muthenya maka decide kuolana kana kubutando yani ni maundu meba kana imitila iba wailite kuatia ilo ku lay off athukumi make nundu wekika na nundu wethiawa na pe mitala fulani yalita kuatewa ordinarily kana kwa kawaida mundu ni wailetwa nangwa kitumi etha no uvutwa neke na itumi wethia ni tofauti urona kwethia pe ila ita summary dismissal na nongo me discuss kana mbe kwa itumi urona kwethia nike nukenge kitawa redundancy mundu enda kuolanga wea wake kana uchumi ni wanangikia na ndatona kuendea na wewe ndo unaendea na nituonie kindu cheke kama uno ipinda ya covid ila covid ya mbeye pando inge mokie maolanga operations mass scale down operations sio na ndio mass scale down imaanisha kana still other community kuoleka ku nimwe wana wetekeletie lakini pe mutalatalo la mwe aonanganite still bangi maka makosa manene muno makanangwa kila kitawa summary dismissal ukethia mundusu dalita kuendea na wewe na no still not ukomesisia inde be alamo ene mundu o kawaida kuyana na nondo mewanite mundu wetha mwawe ewe wea wake atenda kuendea na mundu su mwandikite naenda kumanda wea bandu bangi mwao no manengeta mwana usitiri lazima wethia waandikwa onetha ni permanent and pensionable wekala mpaka weso retire na yu katika maundu asu ukasisia contract niwisi kuandikwa na kuandikana no contract telenge ukasisia wenda ila mundu waandikiwe contract yo ya seti hata ni nanganite notice period na notice period isi ya nata nundu kwa utonethe abe mundu unengetwe mwai umwe angiomia yeli na notice with ya ne ata thesia mundu la especially ula waandikitwe kumanda replacement mundu enda wea wake wende wa munenga notice tene kuatikwa na contract yake wethia ni wambia recruitment process ni kana wethia ibinda ya muthuku musi ya mina kovika wea wake ndo naonga manu recruit ya mundu ngende ya na wiyosu aya pela manenga na payment pandu ba hii notice undu ukethia
utone the wait 1 month notice of payment in lieu of notice. Yubu be da bai maanisha si wala wenda kutia wea ukamwandikia a month before. Kwa mfano yute imwe wa thandatu nda wenda tia wea mwe wa mwanza ukamwandikia omundi kama ni kuandikia ndiko elese kana ni tukometa ba myaka ya no ti lazima wale sisu sionde kila kimana ni kumwe kana matukumea nona ngati ya wea wako yuba we na vinda zinge muno yako ibanga we mwene na we mwene still no waona nge notice etha no kwenda ku terminate ka kuyanana na contract yaku kana wewe no ula wevo kati wa kwana aku we waku tenda ku terminate moimona if not so ukamaiba yuba ndwa wetele notice period yesu timwe wala ndatu ndwa wetele mpaka mwe wa mwanza kamaiba musala wa moyusi if not alternatively on a mono mako even duration yesu yubu ibalave notice eka to discuss kana tunaena ni idhingi itukweta redundancy summary dismissal mondo asi wonde pe andola with the amena targets mundu wake wa performance yako tuenda weke maundu kana kwa mwai targets yako ni kato sengelekana kana yele kana sa tasi nandu ma sales utona kwiwa either we wako niko thwasia kiwu kana ko market kiwu tuenda per month target yako ni kota this number of boxes na niwe sino price yawa kila mwana niwe sino file returns no boke bandu makasi ya performance yako ni below ila company kwetekela lakini ni mali to kwethukisia ni kitumi cha ukibikia maybe whether andu tona kubikia targets yako be maumu meku maende yene kana whether targets ndu tona bikia maito no kuvuta umaka kwa targets ya kusine ane mata ukwethukisia kuwa ilete kwamba unangwa isutu kita hearing a chance wa mwene wethukiwe na uyelesia the same thing yikika either ni maukunanga kitumi niwezi no contest no wazi kitumi kiwa na thani mwambelesia ndimu yani na stories umu kwalesia tijagu maybe matona either maiku ya wiki ondo fulani kana utumiwe bandu na walea yumoka makambo kwethukisia nikana na kuwe mwene unangwa mwana wa kuwata your side of the story maka mokwethukisia yuka kila tuita unfair termination but niandani kana with yao ito ni siate yani asatu ambo mina hii grounds itumila ito na mundu kutuma mundu atia wea kana aforce kutia wea summary dismissal tuasisia undu mwea wasiti na sisi katika Employment Act hii ni bala either ni munegwa nete wenangwa shorter notice maybe wale tonangwa notice ya 3 maybe wenangwa notice ya masaa kana notice ya chumwa kimwe ni shorter kwe ila mwegwa nete na with ya kawaida ordinarily we mundu ndaileta ku terminate kwa duration less kana nini kwa nini kwa ilama minute kwegwana na katika maundu ala matu wana ku attract kana matu wana tuma summary dismissal yekeka undu wambe ni mundu we mwene kwa makuka weyane yani ukethia ndu na kitumi na niwezi bala waileta report niwezi bala waileta etha kuitethia na we ni wathi na we mundu wezi bala uwe na kuyosi ndu ukona absenteeism yani ukethia pai mundu wezi kana wena interest ya kuende ya na uyosi kana ni watia wea na kana ni wende haya pe andu ange maenda ulevi ukanywa kiasi ya kwamba ndu izotho kuma wala wandike wotho kome na wewe yani it means and pai kendo wendesia mundu lo kwandikite na right ya kukontaminate haya pe ange male yako thukuma wala manengetwe either negligently kana ongolo ukethia we mwene wezi wala wasainiwe maybe uronda wasainiwe tasi no a simple ongelekania ila isita kwetha we messenger ukawa WhatsApp alwa hii utwa obisi mona na we uilea kweka maundu ala waileta kweka na for sure ni waelewe we waku na niwe si wala waileta kwetha watheka kana maybe ngelekania wengine tadhiba maybe ni mwalimu katika private school na niwe si waku nikusomethia na wewe kabisa ni walea na nuoka school na ndo somethia siana si class na bike ndo wende sia mundu lo kuandikite we mwene no akuvute summary akakuya enuka kana the duration ya kuni 3 months akakuya one ndo kwake we yani na supervisor lo aya
pe ando ala matume abusive language ukethia ni wambia kumanga na wewe yani ukethia yani nuku embarrass kila mundu na ulo kuandikite yana thukumia langi na withia no ila tu tasi no ngulutu ndu gukakumangania we yani na maundu ange maingi wethia mundu lo kuandikite no kwana kabisa we nota yani ngo yaku ndeva na nduo bitha wika openly ena right ya kukontaminate ni twamina yulu wa mundu asu abe urunge pe gato zizela tukweta redundancy tila yu mundu we kwenda kuolanga wea wake tuitunaelesia na nini nanengelekaniyo ya ila covid ya mbeye biashara mbingi nisi affectiwa muno na kampuni mbingi na meka restructuring masiani mea kuolanga thukumi yu ikavika vau edha muthukumi ula ukubutwa ni member wa trade union yesu ni yaleta kutabwa na still usibe labor officer wa area yesu ni waileta kutabwa na other team member wa trade union wa muthukumi usi ni waileta kutabwa na ti kutabwa orally aileta kutabwa kwa kuandikiwa akewa kana no kuvetangwa weane na valuosu waileta still kukopiwa kwa labor officer nikana with the message kila kiende na mundu no contest still ona itumilo na ngerotisi yago kwa mfano ukewa kana makasia meolawia na ma positions niwezi ni moga ama ka abolish positions makasia maikwenda supervisors kana menda supervisors itano and that was in me ando ingia mwe wesi the force kama tia wia ni usu kama na kana ni mind ya ma recruit supervisors for the same position kana ando meko ko perform the same way it means ando ama inawo nanga kitumi chawo enundu maitona kwa maikwenda supervisors na unuzu yona ma advertise it for the same position the same job ilo neka maka advertise it means kitumi kiuti valid na mundu no contest edha be nini edha mundusu nuko tithwa wea still ni waileta wanangwa notice ukewa muthenya mona company yende na ku restructure na katika ku restructure ku maamuye kana be position sikta kwetha bo kana be athukumima kwolwa na ikatake effect muthenya mona ila wasia twase ikandu mengelekanisio ya kwa supervisors nimekolwa na wisa ona ngima yandikwa elo take how long ni kana mundu amanye andwa supervisor ni betangiwe na andwa ni maandike supervisors nge pena ile limitation ya masaa ya ibinda ya ilo newa like wailo report bewa mwe wa sai mwe maandika kana niti naona wa miaka kwa kawaida yu kana na nondo mwe awili maundu onde mewa kuhusu employment edhanu kwenda odhikotine wale to odhikotine miaka itatu itana adhala yani ndurona kuswania undu wa 1990 umuthiti 2022 kasia auzi ando imambutia 2020 ni mambutia 2001 na maybe mayambe thukesia kana manengia kitumi uko na kitumi takiuto kasia mambie maikwenda supervisors na niona imandikia supervisors eleta kwenda either nuko file waleta ku file within 3 years still ni manengeto mwana wako thikwa labor officer na waleta within 90 days to 3 months after undosu kwekeka either ni wekeka umonde mundo ndailete kwekala muno akasothia tina nundu with ona still na bobe na challenges nundu ukasisia juu either uenda after 10 years ono tona ithia ngosi ila sievo sivo maybe ando alama hivyo hivi juma hivyo na wethe kwani jije na mawomo maingi kuendesha kotini okwa mituki tutabie mibai ya uandika sira types of employment eyo kwa mituki ni kadhaa wethe hapa ando alama andikitwe kashwa ukethia wene unengeto ivinda fulani ange magana kwa contract ukewa tendo kuandika lakini tukonenga mwaka omwe kana miaka eli pela manenga we permanent and pensionable ukethia ni waandikwa then you are there until you retire ku retire I think ni miaka 60 unless whether we judge pala mpaka miaka 70 but kawaida retirement ni miaka 60 haya pela still manenga we probation no kusia yiba tu ukawa ndio kuandika lakini tuambo kusia hizo vinda yana na nikana with ya to issue to confirm
kana wina ability ya kuthukuma wala tu kuandikia na still pe alama andika on a daily basis wage ukethia not akibalua woka ni wathukuma muthenya ucio na ni waigwa itukuju ni andu ingi majeta aituku ni mubeani kwa tate bichone ni wituba u muthenyane wa muthi na wikwati kuna museise wa bikiana kutetheka ndito ya muthiano tunyokwatikana ndeto ya muthia ni kuthuthia andu especially ila tu kudeal na maundu ma employment at the very least insist mundu lo kwandikire with on a document ke kwanania no thukuma aba no be andu nge mandikitwe by document by kindu chochote ke kwanania kana mundu no thukuma aba na employers aingi you ala mekwenda kwivitha matume ya kindu kiu muno ngetha mai kunanga document yote na kana si wala we mask hata melea ona nge male ama kaza mundu sinta thukuma aba no sio ke there at least wala wandikitwe na document on that proper letter of offer equalize kila kindu at least kindu kikwana ni mundu si wathukuma aba unaandikitwe aba na kwa kukwatikana ni kwatikana katika Massmart supermarket tingoloba sita the Sartaj ngoloba ya kana namba yakwa ya simu ni 0720 798198 timobea muno ni asanti na ndi busesia ni mubea ndu akwithwa wenda na itu nyine to Faith Mackenzie wa mutunga tukoma na ingi chumwani chukite tiwanesa